Ibihe byiza kuri mwese inshuti bakunzi ba PK Media Pano, ndabasuhuje bahaye ikaze mu makuru agezweho. N'amakuru yo kuri uyu mugoroba mwateguriwe nanjye Samuel Baraka, akaba ribanda kuri izi ngingo zikurikira. Ndababwira ko mu karere ka Kirehe umugore afunzwe akekwaho kwica umugabo amuziza kumugurishiriza inkoko. Ndibabwire yuko Iran yashyizeho igihembo cy'ibihumbi 30 by'amadolari kuzica cyangwa uzafata umusirikare wa Amerika. Perezida wa Somalia we ntashaka ingabo za Afrika yunze ubumwe mu gihugu cye. Ndanabwira ko muri Irlande impanuka ikomeye yahitanye abahungu 5, abandi 4 barakomereka bikomeye. Mu myidagaduro ndibuza kwabwira ko Zari the Boss Lady yagiriye inama bifuza ubuzima bwiza. Ikaze muri aya makuru yose rero ku buryo burambuye. Reka nongere mbasabe kubanza mwadukurikira mukanda subscribe, mukanda like, mutange n'ibitekerezo kugira ngo mujye mubonera mu mbere amakuru ndetse n'ibiganiro tunyuza kuri channel. Twanzike n'amakuru yacu mbabwire ko mu karere ka Kirehe umugore yafunzwe akekwaho kwica umugabo amuziza kumugurishiriza inkoko. Polisi ikorera mu murenge wa Mushikiri mu karere ka Kirehe yataye muri yombi umugore ukurikiranyweho kwica umugabo we akoresheje umuhini w'isekuru amushinja kumugurishiriza inkoko. Abahaye amakuru kweri Times dukesha inkuru ahamya ko abaturage bavuze ko ubwo uyu mugore yafatwaga n'inzego z'umutekano yiyemereye ko yishe umugabo we amuziza ko yamugurishirije inkoko. Iyi nkuru turakomeza kuyikurikirana tuza kwibabwira ku buryo burambuye. Reka mbabwire ko BK Pro League yasohoye ingengabihe y'umwaka mushya w'imikino. Derby ikabiri ku munsi wa 9. Rwanda Premier League yamaze gushyira hanze ingengabihe y'umwaka mushya w'imikino wa BK Pro League 2026-2027, aho umukino ukomeye uhuza Rayon Sport na APR FC uzaba ku munsi wa 9 wa shampiyona. Iyi ngengabihe yashyizwe hanze kuri wa 17 Kanama 2026. Uyu mukino wa derby y'amakipe abiri akunzwe cyane mu Rwanda uteganyijwe kuwa gatandatu tariki 21 Ugushyingo 2026 guhera saa 11 zuzuye. No mukino uzaba utegerejwe cyane n'abakunzi b'umupira w'amaguru kuko Rayon Sport na APR FC ari amakipe yamaze igihe ahanganye mu rugamba rwo guhatanira ibikombe ndetse no kuyobora shampiyona. Umunsi wa mbere wa shampiyona uzatangira muri Nzeri. Umwaka mushya wa BK Pro League 2026-2027 uzatangira kuwa gatanu tariki ya 4 Nzeri 2026, aho Kiyovu Sport izakira Gorilla FC kuri Stade Pelé Stadium. Kuwa gatandatu tariki 5 Nzeri Amagaju FC azakira Etoile de l'Est, mu gihe ku cyumweru tariki 6 Nzeri hazakinwa imikino 5 irimo Etincelle FC na Sunrise FC, Marine FC na AS Kigali ndetse na Mukura Victory Sport na Gasogi United. Kuwa mbere tariki 7 Nzeri Police FC izakina na Gicumbi FC. Ingengabihe kandi igaragaza imikino ihuza amakipe y'u Rwanda n'amakipe y'abashyitsi Rayon Sport na Al Merrek SC, Bugesera FC na Al Hilal SC ndetse na APR FC na Musanze FC. Ntabwo amasaha aratangazwa kubera ko Rayon Sport, Al Merrek, Al Hilal na APR FC azaba ari gukina imikino nyafurika. Rayon Sport na APR FC zizahurira ku munsi wa 9 mu gihe buri kipe izaba imaze gukina imikino itandukanye muri shampiyona ndetse n'imikino mpuzamahanga. Ibi bituma uyu mukino ushobora kugira uruhare rukomeye ku mwanya buri kipe izaba iriho ndetse no ku rugamba rwo guhatanira igikombe. Kuri inshuro amaso y'abakunzi b'aya makipe azaba hanzwe kuwa 21 Ugushyingo 2026, ubwo Rayon Sport izaba ihanganye na APR FC mu mukino ukunzwe na benshi uteganyijwe gutangira saa 11. Dukomeza amakuru yacu mu mahanga mbabwiriye inkuru ivuga ko perezida wa Somalia adashaka ingabo za Afrika yunze ubumwe mu gihugu cye. Perezida wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud yatangaje ko igihugu cye kimaze kugera ku rwego rwo kwicungira umutekano, asaba ingabo z'umuryango wa Afrika yunze ubumwe ziri muri icyo gihugu mu kugarura amahoro kuhava nyuma y'imyaka hafi 20 zimaze zifasha mu rugamba rwo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab. Mohamud yavuze ku cyumweru tariki 16 Kanama ashimira ingabo za Afrika uruhare zagize mu kugarura umutekano muri Somalia, avuga ko igihe kigeze ngo inshingano zo kwicungira umutekano ziharirwe abene gihugu. Yagize ati tugeze ku rwego aho dushobora kwicungira umutekano wacu mu buryo bwuzuye. Reka duhe ingabo za Afrika indabo tuzishimira ubufasha bwazo hanyuma zitahe. Kuva muri 2007 umuryango wa Afrika yunze ubumwe watangiye kohereza ingabo muri Somalia mu butumwa bwitwaga
AMISOM. Ibihugu birimo Uganda, Uburundi, Djibouti, Kenya, Sierra Leone na Ethiopia byohereje ibihumbi by'abasirikari mu guhangana n'abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab. Muri 2022 ubu butumwa bwitwaga AMISOM bwahinduriwe izina bwitwa ATMIS mu rwego rwo gutangira guha ingabo za Somalia inshingano nyinshi zo gucunga umutekano w'igihugu. Kuva mu mwaka ushize ubu butumwa bwa ATMIS nabwo bwahawe izina rishya rya OSOM mu rwego rwo gukomeza kubaka ubushobozi bw'ingabo za Somalia. Kuva icyo gihe Somalia yatangiye gufata ibirindiro byinshi by'ingabo byahoze bigenzurwa n'ingabo za Afurika yunze ubumwe. Kugeza muri Mata umwaka ushize, guverinoma ya Somalia yatangaje ko ingabo zayo zari zimaze gufata ibirindiro 23 byahoze bigenzurwa n'ingabo za Afurika. Reka mbabwira ni inkuru ivuga ko Iran yashyizeho igihembo cy'ibihumbi 30 by'amadolari kuzica cyangwa uzafata umusirikare wa Amerika. Igisirikare cya Iran cyatangaje ko kizajya gitanga ibihumbi 30 by'amadolari nk'igihembo ku muntu uzica cyangwa agafata umusirikare wa Amerika mu gihe umugore uzakora icyo gikorwa azajya ahabwa inshuro 2 z'ayo mafaranga. Iki cyemezo cyatangajwe ejo ku cyumweru tariki 16 Kanama 2026. Umugaba mukuru w'ingabo za Iran Amir Hatami yavuze ko iyi gahunda yashyizweho nyuma y'uko habonetse ubusabe bwinshi bw'abantu bashaka kwigiramo uruhare nk'uko ibiro ntaramakuru bya leta IRNA byabitangaje. Kugeza ubu nta basirikare ba Amerika bararwanira ku butaka bazwi ko boherejwe muri Iran muri intambara yo mu burasirazuba bwo hagati, uretse gusa abasirikare bitabiriye igikorwa cyo gutabara mugenzi wabo wari mu ndege ya Amerika yahanuwe muri Mata. Hatami yagize ati umuntu wese uzica cyangwa agafata umusirikare wa Amerika wateye igihugu akamushyikiriza inzego bireba azahabwa igihembo kingana n'amadolari 30 n'ingabo za Repubulika ya Kisilamu ya Irani. Abagore b'intwari b'abanya-Irani bazakora igikorwa nk'icyo bazahabwa igihembo kikubye kabiri. Yongeye gusaba Amerika kuva mu burasirazuba bwo hagati, avuga ko abasirikari bayo batagifite uburenganzira bwo kwinjira mu kigobe cy'abaperesi, ikigobe cya Oman cyangwa mu muhora wa Hormuz. Dukomeje n'amakuru reka twerekeze muri Ireland. Babwire ko impanuka ikomeye yahitanye abahungu 5 abandi bantu 4 barakomereka bikomeye. Abahungu 5 b'ingimbi bapfuye, abandi bantu 4 barakomereka bikomeye nyuma y'uko imodoka 2 zigonganye mu muhanda munini wo mu ntara ya Kildare muri Ireland. Nkuko byatangajwe na BBC, iyi mpanuka yabaye ku cyumweru tariki 16 Kanama uyu mwaka ahagana saa 9 ku isaha yo muri Ireland ku muhanda wa M9 hafi y'ikorosi rya gatatu. Abapolisi bo muri Ireland bavuze ko imodoka yaritwaye abo bahungu 5 yagendaga mu cyerekezo kitari cyo maze igongana n'imodoka yari igiye mu cyerekezo cyayo. Abahungu 5 bose bari muri iyo modoka bapfiriye aho impanuka yabereye. Imirambo yabo yisijyanwa ku bitaro bya Nasi General Hospital kugira ngo bakorerwe isuzuma mu rwego rwo kumenya neza icyateye urupfu. Abantu 4 bari mu yindi modoka bakomeretse bikomeye. Mu bakomeretse harimo abagore 2 bari mu kigero cy'imyaka 30, undi mugore uri mu kigero cy'imyaka 20 ndetse n'umwana. Abo bakomeretse bajyanwe mu bitaro bitandukanye kugira ngo bavurwe. Komiseri mukuru wa Garda Justin Kelly yavuze ko iyo mpanuka yakuye umutima abantu benshi, ashimangira ko abantu bari mu modoka ya kabiri bari abagize umuryango bigenderaga bisanzwe ariko bakagongwa n'imodoka yaritwawe n'abo bahungu yari iri mu cyerekezo kitari cyayo, ariko akomeza avuga ko atazi impamvu abo bana b'abahungu bagenderaga mu cyerekezo kidakwiye. Dukomeje n'amakuru, reka mbabwire ko Perezida Trump yahagaritse ubufatanye bwa gisirikare na Korea y'Epfo ashyigikira iya ruguru. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yafashe icyemezo gitunguranye cyo kugabanya imyitozo ya gisirikare igihugu cye cyari gihuriyeho na Korea y'Epfo, avuga ko adashaka ibikorwa by'ingabo bishobora guhungabanya Korea ya ruguru kandi afitanye umubano mwiza na perezida wayo Kim Jong Un. BBC yatangaje ko iki cyemezo kije mu gihe Amerika na Korea y'Epfo bari bagiye gutangira imyitozo ngarukamwaka ya Yurichi Freedom Shield yari iteganyijwe kuva kuri wa 17 kugeza kwa 27 Kanama 2026, aho yari iteganyijwe kwitabirwa n'abasirikare ba Korea y'Epfo 18,000
ikibanda ku guhangana n'ibibazo birimo ibitero bya drone n'iby'ikoranabuhanga. Perezida Trump yavuze ko iyi myitozo ihenze cyane kandi amafaranga menshi ashorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yongeraho ko bitewe n'umubano mwiza afitanye na Kim Jong Un nta mpamvu Amerika yakomeza gukora imyitozo ya gisirikari ifatwa na Korea ya Ruguru nk'ubushotoranyi. Mu bihe bitandukanye Korea ya Ruguru yakunze kwamagana imyitozo ya Amerika na Korea y'Epfo iyita imyitozo yo gutegura intambara n'ubushotoranyi. Perezida Trump kandi yanenze Korea y'Epfo ukuntu itemeye kwifatanya na Amerika mu bikorwa byo kurwanya intwaro kirimbuzi muri Irani, kandi yari yarasabye Perezida wa Korea y'Epfo ko bakwifatanya muri icyo gikorwa ariko akabyanga. Yanenze bikomeye ibindi bihugu byari bisanzwe ari inshuti ze birimo Ubuyapani, Ubufaransa n'Ubwongereza kubera ko bitagaragaje uruhare rwabyo ngo bimufashe guhangana na Irani. Icyemezo cya Trump kije mu gihe umwuka hagati ya Korea zombi ukomeje kuzamba, ndetse mu minsi ishize Korea ya Ruguru yarashe misile za balistike, ibintu bikomeje gutera impungenge ko hashobora kwaduka intambara. Ku rundi ruhande ariko abasesenguzi bavuga ko kugabanya imyitozo ya gisirikare na Korea y'Epfo bishobora gufasha Trump kongera gufungura inzira y'ibiganiro na Kim Jong Un. Reka dusoreze amakuru yacu ku inkuru yo mu myidagaduro, mbabwire ko Zari the Boss Lady yagiriye inama bifuza ubuzima bwiza. Umunyamideli akaba n'umushoramari wo muri Uganda Zari Hassan uzwi nka Zari the Boss Lady yagira inama abantu kudakurikira gusa ubuzima bw'akataraboneka babona ku mbuga nkoranyambaga batiteguye gukora cyane kugira ngo babugereho. Zari yavuze ko abantu benshi bakunze kwifuza ubuzima bw'akataraboneka berekwa ku mbuga nkoranyambaga ariko ntibatekereze ku mbaraga, kwihangana n'ibitambo bisabwa kugira ngo umuntu agere ku ntsinzi. Yabajije ati, wowe nk'umuntu ushimishwa n'ubuzima witeguye gukora cyane ngo bugereho? Yakomeje avuga ko hari abagore bamwe barimo kwiyahura bakora cyane bashaka kugera ku buzima butunganye berekwa ku mbuga nkoranyambaga, nyamara ibyo abantu babona kuri interineti bitajya buri gihe bihura n'ubuzima busanzwe. Zari yasabye abantu kutihutira gushaka ubuzima bw'akataraboneka, ahubwo bakubaka ejo hazaza habo intambwe ku yindi, bakorera ku ntego zabo kandi bakazamuka mu myuga yabo buhoro buhoro. Yatanze urugero agira ati, tangira nk'umuyobozi wo ku rwego rw'ibanze, hanyuma igihe nikigera uzaba umuyobozi mukuru kuko abantu bo muri sosiyete bazabona imbaraga ushyiramo. Zari kandi yashimangiye ko atari buri wese wagenewe kuba rwiyemezamirimo, avuga ko gutsinda bishoboka mu nzira zitandukanye z'umwuga. Yasabye abantu kwemera gutangirira aho bashoboye, bagakora cyane kandi bakiyubaka uko igihe kigenda. Reka rero mwese mbashimire, naha dusoreje amakuru yacu kuri PK Media Panel. Ni amakuru mwateguriwe kandi mwagizwaho nanjye Samuel Baraka. Amakuru yo nakagaruka, mukomeze mubane natwe.